Nay, anda kan manang. Kumusta? Nairor mount tayo pauit ti ka anakak. Wan, Mariaw, at ginatang ko nga ikan. Lutwa mo, taiso ti sidaan ta. Ay, ikan? Kunak no bulalaw ti sidaan ta ita. Kunak ngamin asumuro tak tasak ti gumatang iti sidaan ta. Ay nasaanan, tamaibos mo ti kwartak no kadwa ka. Ni manang mangrabak manan. Mangrabak nga. Agpaisumot nga ado ti paggastusak no kadwa ka. Iso ana sa isaya at lang nga agbati kan dito'y balay. Ni manang Malaing kalutwanan to'y insangput ko, Mariaw. makapasadot mo taglutaw no sa anakarnay. Ang malaman langan. Manang, kwartaman, inak ko magpa-check up. Nasakit ti tiyan kaw. Doang aldawan ngagsaksakay, jaklay bagbagakin ka. Apay ang nasakit? Jak nga ron amaw. Madanagan nga ron. Amangan mo't no nadadaan ti kidney wano liver kaw. Kaiinom mo iti arak daytan Saan mo't manang? Awan mo't pilpilyan ti sakit. Manaw, ti kasapulam. Ag-private doktora ko man, ta nagatidug mo ti pila iji public. Jak kabaalan ti agpila ti mabayag, ta nasakit at talaga ti tiyan kaw. Umanay to'y 1,000 nga ta. Kurang manang. Anayam 2,000 ta siguradong adda irisita da nga agas. Ken amangan no agpalaboratorio akpay. Mabit lang nga raw. Aday ta. Ingkanto makitangdan nga agbunag iti semento ken hollow block inton bigat. Tagpabunag da kasinsinhuano. Now, agimbagak Magimbag kamot siguron. Ala, ingka agpa-check up nga rodan. Tapno mairisitaan da ka iti agas mo. Uwan manang, kasto ikaw, di ako nagsukat. Much money kayo ita, Tata Mario. Nakapidot kayo sa iti kwarta. Uno, tinakaw mo. Si kakit di mo't guryaw. Anyat pagkit kita am kanyak, agtatakaw. Ala, agorder ka pa iti pulutan. Kurang na ita. Ala, kakaiso na ang much money kayo ita. Ita lang manin nga agilibre ka. Wala, ta itala nga nakatsamba. Apay nga itakala sumangpot, Mario. Nagturugam idirabi. Kwa, nakiturog aki di balay ti kumparik. Jak kabailan ti agawid. Nasakit ti tiyan ko. Ay awanan Naladaw kan iti papanam kuma. Isupay kuma ti makumpuyam. Sana balay ta adupay ti aldaw manang. Apay akasta tilangam. Kaskala na laos at tilapia. Naglabasit dagita matam. Kasla. Angot hangover kamat. Saan manang? Angot ti agas ti mang angot mau. Kanjak nakaturturog iti rabi ta talaga nasakit ti tiyan kaw. Apay, di da nang tad iti agas mo Nang teda. Ang kaslasaan mo't akim na. Ang kuna ti doktor kaw. Sala umipikto ti agas kaw kalpasan ti dua nga aldaw. Anya. Anyat ko na dangay. Apay kano nasakit ti tiyan mo. Alak pala ti resulta ti laboratoris ko inton bigat. Maamuan pala no bigat no anyat sakit ka manang. Anya? Ay katala agsubli ka nga ro inton bigat. Tapno maamuam ti makagapaw no apay ngagsaksakit ta tiyan mo. Manang, adda ilaklako di barkadak alugan. Gatanga maun. Nalakalaang ta second hand. Pangusarak itilugan kat jak matam mo tag maneho. Ay kat isuro ka manang. Nalakalaang may automatic day jay. Isaan nalakala amasuraw. Sagmamano kanungay, awan kwartak.
Adda? Adot kwartam iji bangkaw. Binulan apaw itan na kan ni Kayla manipod abroad. Sa bali pa itay pensyon mo. Manu aya. 100 kay kanulaang. No sa balit pangilakwan na, 120 kay. Ang amno data, 100 kay kanulaang. Anya. Gatanga mo manang, tapno ada service mo. Siyak ti mangisurokin kang ag-drive. Ang masadot kang agmanehaw, siyak ti agbalin na driver mo. Ay, damagag tupay kin ni Kaylaan no anyat makunana. Uray di mong damagan. Kwartam mo't ti maigata. Ay saan masapol ang maamuan na. Taisuka nga ro ti paggapgapuan ti kwartak. Awagak tupay jay kaanakam. Hello nakong. Aday bagbagan ni uncle mo ala ko ti gayem na alukan. Gatangan tayo ayang ata. Kada kayo ananang, adala ko umda sa kwarta. Ang nakurang ti kwarta yung dagi pa itak. Saanon, tadamot kwartak ijay bangko anak ko. Ipakadaklakan kamot Sa bagay mayat no dalugan nyo. Urita mo na uncle drive. Tano da papanan nyo, adaw sa nyo. Sana na masapol nga commute kayo. Kat gumatang kami nga rod itilugan anak ko. Second hand ka no. Kawanan ang kitaan nyo tamangan mo no adot na dahil nan. Ala, taibagaktukin ni uncle mo, takitaan na naimbag. Mangkuyog kayo iti mekaniko, tap na damang kita. Wan anak ko, ibagaktukin ni uncle mo. Di kay madanagan na naima. Kondisyon tilugan ko. Diyak kumaila ko kay. Hanggang kasapulan mi ngamin ti kwarta. Napintas pa yung ngamin tilugan ko. Ala ka, tagtalakakan ka, Jaime. Saan kamot siguro amang loko? Si kamot gayam ti bagbaga ti kabagis ko nga akin kukwa iti for sale. Kunak amang kuyog kami iti mekaniko amang kilates. Ngam saanan ta si kamot gayam. Adda pa nagtalakukon ka baro. Una na. Kondisyon na talaga tilugan ko. Naiwanan iti hustaw. Di awan usarin nyo no ilako yung tilugan nyo. Sana bali na? Makagatang kamin tumanin makaurnong da tao. Adda ngamin paungsaran mi iti kwartana na. Alang nga rod, agyaman nakbaraw. Agyaman akmet na. Mario, umay ka manganan. Anyalat kukuam di tayan tilugan aya. Paandar ka, paandar. Manang, inak ipariper tilugan no madamdama. Ta medyo nakapsot ti preno na. Anya, kagat-gatang tapay lang at dadagos mariperan. Gagangay na, manang. Ta sana brand niyaw anagatang tilugan. Ikan nakto iti kwarta. Ta ay nakpasukatan ti preno na. Mala, madamdaman ton, mangan tapay. Gasam day ta, diservice ka pa yung umay makisya, Tata Mario. Gagangay na. Sabali at talaga no, pensyonado ti kabsatan niya. Kan adda di abroad akanakan. Wala. Nasingpot na gidya nga ginakanyak. Nangrona ti kabsat ka. Nakasingsingpot kanyak. Amin nakidawag itid na. Wala, ngam uto-uto mo. Bagbagam nga agpacheck up mo. Ngam paggatang mo lagayam iti arak. Wala. Naglaka amamat pati na di akabsat ko kanyak. Kas ita, imbaga nga da ipariper ko itilugan, ngam arak mo't gayam ti papanan ti kwarta. Tama. Tama nga numakarma kay ti kastang aramidam Tata. Numakarmaak, mairaman kayo takaraman kayo iti arak agat-gatangag. Datayo mo't amin ti may ranrano di ti kupitak akwarta ni kabagis ka. Sika lang, di na kami ramraman Tata. San man? Nairanon kayo datayo amin Kuna, may suro nakagmaneho.
Kaano ngay nga isuro nak Maria? Ay na, saanan manang. Delikado no bakit tiyag manihaw. Ang mga no malipatam tiyag prinaw. Ha? Apay, kaya tiyaw, ti madisgrasya. Narigat tiyag manihaw. Sa nabalay, tadak mo't a driver yaw. Wala, ngamno ka sa pulak tilugan, awan ka mo. Kanayon ka mo tarumwar. Wala, mapan ko nga rod ipapariper tilugan. Tapno kondisyon na kanayaw. Aywan, mangted kan tugayam iti pagparehistro itilugan. Tapno saan na mapinaltay. Apay, saan pa'y ang nakarehistro ay ah? Umadanin ti panag-expire na manang. Kun adagatangag a pyesa, da sukatak. Ay, awanan. Maibusan ti kwartak iti karireper iti lugan. Kuna ni Jaime, awan dadaal ti lugan nga inlako na. Ngam nagadumo gayam. Wen nga raw. Sinaor na tayaw na dya Jaime. Isubli talangan ti lugan kan kuana. Gastos mo't gayam. Iti lugan latan ti papapanan ti kwarta. Sa nabalay, tano makondisyon. No mariper amin adadaal na, napintas taon. Ay, inal daw samot nga da-repair na. Sa nabalay, tano makondisyon. Awanan ti problema tayo manang. Ay, nasaya at nasabat ka, Jaime. Adaman ibagak. Kunam nga awan ti repair jay lugan nga inlakom ka na kami. Ngam apay ngay adandan inal daw mo't nga adda ipatarimaan di kabagis ko. Isong ti papapanan ti kwarta. Ha? Ne, awan mo ti kasano a repair day dyan ta na kondisyonan. Kun agdaw-dawat manon iti pangrehistro. Ha? Ay sos. Kat no kay parparehistro day dyan di na panabulan na na. Ah, kunana ag-expire. Saan na na? Intun umay atawon manan Ay naglukon da dya Mario. Sa dimawat manon iti kwarta kanyak. Pagparehistro na ka no. Nay, kitaan nyo tanay. At nanadamag ko iji kabagis yun na. Kanayon ti siyat da iji balay da guriyo alakyan. Iso kanumot ti paragatang iti arak ngayon inumunda. Ah, anya? Ay nagloko da iti ayan. Lukluk kun naksamot da iti tao. Nod da ibaga na. Penken nyo pa'y no pudnuan no saan. Tanay, ang mga numasay sayang lang ti kwarta adaw dawatan na kadakayaw. Apay, adda pa managnagda, amang ibagay ti kasta ka na kayaw. Dadadaulin dak na kita tao. Neket di ka nga rod agungot, Mario. Diyak ngamin magustuhan ti kasta nga ibagbagada. Panang dadaul ti kasta nga ibagbagada. Mabalin ko idang darom no kayat kao. Ay, Apay, asino ti mas patsem manang. Isuda, wano siyak akabsat lao. ay. Kahit naggapuam nga road. Apay adwaal daw nga awan ka dito'y balay. Manipod at dalugan, tila papapanamon. Lapan ko nga rod impariper ti lugan. Inururay ka. Aywan, adapay udik ijay nagparipirak. 2,000 manang. Awan maitid kon, naibusan ti kwartak. Dayta, pinadakas dak ngamin dagi at tao. Tilain dandanon dakin ka. So, di na kun ikan iti kwarta. Isublitan ti lugan, tapuro repair mutlat maararamid. Ay, saan sayang. Napintas ti makina na. Apay nga rod akanayon ti repair na. Isublita laangan. Wano saan? Ilakutan iti sabale. Ay, saan ta sayang. Naimbagla pag service tayaw. Di yun ikan iti kwarta no kasta teraramidan na nanang. Woy, nanak ko. Talaga nga insardeng kun timangtad iti kwarta kun kwa na. Iso na laang tamakaungot no saan amapat ganti kayat na. Bayan nyo takasaritak man no sumangpat. Alaman anak ko, si kati makisarita kun kwa na. Bareng agbain, wano agbutang. Sapay sabali no makaungot. Kasla agasok ti agong na, kat dumakkel dagiti mata na. Apay ngay akas dyan ni uncle. Makipagnanaad lang arod kada tayon. Kas jay pay laang taramidan na. Wan nga road. Nasingpet kayo unay ngamin nanang.
Di yu spoil din Di yun ikan iti kwarta tap na mapilitan nga agsapol iti trabaho na. Mes, panyom ka di day tao? Siya ka dati kasarsaritam, ading. Wan mes, panyom ka di day tao? Ay, di nakawagan iti miss. Bakbakutan akon. Iti 5 titawang kon nga miss kung kunam kanyak. Ay, kunak no agkatawunan talaag. Saan naman law nga 85 maon? Kasla 65 mulaang. Sige, panawan kan. Kansan ko ako kwaday tapan niyo. Akin panyongay nga ta. Si kamat latilim mabas dito'y itay. Aywan, bumalasiw ka kaday di ta kalsada. Wan, tagawid akon. Kagap-gapok ngamin di tabangkaw. Wan nga raw, nakita ti panaggapom di tabangkaw. Siguro, nangirwar kay ti 1 milyon. 1 milyon na siya sa wamag. San mo 50,000 pesos lang mat Tanay, masaduta karwar-arwar ije balay. Iso ginulpe kung bastok iti manwa bulan. Ala, umay kames. Ta kuyogan ka bumalasiw di ta kalsada. Tamangan no maatalan ka. Rumbeng ko nga adda akanayon kaduam. Nang rona kit adda kwarta nga igemaw. Sapay ado ti hold upper kan manipdot di taoy. Saanan, kababain mat. Alakit din, kuyogan kan mes. Ala, kanam day ta in order ta. Kas pagyaman ko, ti panang kuyog mo kanyak. Anyat nagan mo tayan. Sak ni Mariaw, si Kangay. Ay, ala! Unay matapan na kay ranrananan. Mariamat tinagang ko. Ay, talaga nga ron adatati na ikare, pare titunggal may siya. Anya ti bagbagamon. Nalab at pursaytakin ka, Maria. I love you. Ay, nagtal na ka man. Di nakman bulbul at singan. Sika. No kaya tenak, agdenatan, Maria. Nagpintas ka. I love you talaga. Itulog kan nga agawid iji balayaw niya. Tanay, madandanaaganak. Ang mga no adamang hold up kin ka. Adong nagiti hold up iti dalan ita. Numuna kitag may sakan sa iji balay mau. Nay, apay nga mom. Kunak tupay ka. Basta marikrik na nga awan kadwam iji balayaw. Apay awan anak mau. Adaday je abroad. Nasapa ka na balaw ngam jakon na kaya asawa apulos. Ay, sayang ti kinapintas mo Mabalin pa'y, no kaya tinak, Maria. Sapay ko taad na namnamakin ka. Sino ti bakit nga insangput mo, Mario? Nobiyak manang. Anya, ay di ka man mangrabak. Sino day jay ko na? Nobiyak nga raw. Di Maria. Impasyar ko la dito balay tapno maam-am mo magtiagbalin nga ipagmao. Apay, manutawanan. Bakbakatan mo ten, Mario. May aman tatawan. Ubing pa'y ni Maria, tanaping sapay la amag na. Sige ta, rumar kami matlaang. Muludak pa'y tilugan mo anya manang. Ta itulod ko ni Maria, iji balay da. Maria, babes. Imawag ti maysa ka na iti karuba may. Apay ka no, Mario. Nadisgrasya ka na. Agnangabit ti biyag na. Adda iti ospital ket agkasapulan iti dakkalagatan. Masapul ka no ang maopira. Anya, akating kakitaan na. Awan kwartami, babes. Pautangan nakman pa'y.
Uray 100K laeng. Mayadak daw no agpaw iti ka anak kak ija abroad. Intun umay alawas pa'y lakano ngamin ang makapaw eh. Ay, kasano nga ikat kurang madjay kwartak dita, oy. Ada jay bangko ati daduma kwartak. Ala, kuyugan kan amapan mangirwar, babes. Ha? Alan, babes, agunay kan. Sige, mabit lang nga raw tagpulbos kan nagsukatak. Ay na, agyaman at talaga kan ka, babes. Na maglakid din tadda ka apagbuludan mi iti kwarta. Sakbay ayawat ko to'y kwarta, agpirma ka pa'y nga rod dito'y naramid ko kasuratan, Mariaw. Amang ipanagnak, ngay mutang kay ti 100K kaniyak. Nay, naling ka pa'y mutlagayam nga agsurat. Kuwan na, naindag pa'y lang ti panagsurat ko. Ala, agpirma ka. Apay, masapol pa'y lang ay akit agjowa tamat. Ay, oray pa'y. May maya mo lang no ada pagpinirmaan ta. Ala, agpirmakan. Tapno malpasan. Ala nga rod Itaman pa'y adi ka rimwar, Mario. Apay, awan lakad yo kadagiti barkadam ita. Rumarak to no madam tamamanang. Anya dagita nakabag iti dadakkel. Badok manang. Inak man pa'y agbakasyon. Pagbakasyonam. Iji Manila. Inak agsapol iti trabaho. Naimbag nga oras mo, ading. Ada ni Mario akab samaw. Awan manang. Napan nagtrabaho ije Manila. Manangal lilaw day jakab samaw. Manipod na kautang iti kwarta kanyak. Sana na nagpakpakita. Jak pa yan mawagan ti cellphone na. Imutang iti kwarta kada kayo? Wan, kuna na nga ramata medyo hospital. Nadisgrasya ka kanaw. Critical ka no ti biyag mo. Anya? Adto ti kasuratan, nakautang di kabsa mo kanyak. Idarom ko day jay ataw. Inalilaw nak ngamen. Dito'y lagayam ti paglamlam mangam. Manila ko nam, ngam dito'y malagayam balay ti karobam tinapanam. Babes, di ka kadagkaskas ta. Di na kadiidardarom, babes. Babes, tarupam! Inulbodan nak! Iso nga idarom ka? Saan ka di Di nakidardaraw, Maria. Ang bayad akto ka na makasapulak iti trabaho. Ay, kanon to pa makatrabaho ka! Inton nagurnosan, dagita sakam! Maria. Basta agsagana ka, tay darom ka, Mario, aman lolokow! Indarom da nga rod ti kabsat ko kat kasta unay apa nagpakpakasi na kada kami iti anak ko ngam binaybayan mitap nagnakam. Nabalod nga rod iti sumagmamano atawan kat idi nakarwar naragsakak ta nagbalbaliwan. Kat patsak anagnakman na dayjay apan na kay balod na. Kat ita isumanan ti kadkadwak diti balay kat saan na nakas iti sigod daramid na kat inidyanan dagiti bisyo na. Alakastan, tugayim mo, Emma. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan na itapakasaritaan dito'y drama tayo Manang Biyanan musical scoring Eli Palacio Enyornos para iti script kaniti drama ito gayam yo Jenna Almoite. Salamat manan iti tunggal maysa. God bless kada kayo amin.